Ok, krompir. Omiljeno povrće ljudi koji ne vole povrće. Prošli put je bilo dosta nervoze i psovanja kad sam se bavio istim, ali ovaj put neće jer je ovo moj omiljeni način pripreme našeg najvažnijeg povrća na Balkanu. Kad god ga jedem, sjetim se kako mi je jedan poljoprivrednik iz jednog prelijepog mjesta zvanog Lukomir imao najbolji izraz da opiše kvalitetu svog krompira. Krompir kojem ne treba meso. Ako želite fancy krompir za naslovnice nekog francuskog magazina, počevši od ovog drndanja, ne slijedite ni jedno od mojih uputa u kojima ovom krompiru nanosim zlo. Kod mene će biti rustikalno, estetski neprivlačno, seljački i preukusno. Dok skuhani krompir isparava, možete napraviti sos, ali nek u ovom slučaju bude jako blag, tipa ova blaga verzija ranča kako okus samog krompira ne bi bio potisnut. I onda zagrijte zajedno sa redom koji mililitar ulja u tepsi. Može i masti, od životinje po vašem izboru, može i ona što hoda na dvije noge. Uglavnom, ovdje ću da upalim mikrofon od kamere jer je ovdje money shot ovog recepta. Za izraz money shot znaju oni koji su gledali film Intervju sa James Frankom, a i oni koji su gledali druge filmove i istovremeno jako vješto koristili miš lijevom rukom. Nakon 25 minuta pečenja landaranja okrenete krompir i pečete još 25 minuta i dobijete krompir koji je šteta korisko prilog nekom drugom jelu. I inače nakon test kadra ja ugasim kameru, sjednem na miru, pojedem jelo do kraja tek tad, ali ovo su jednostavno trenuci u kojima ja ostajem izgubljen u ovom hrskavo nebeski mekanom kontrastu.